Lorong diak baita hautu hita sorumal fali iha haunya channel wala lina freito sawa espera katak hawa surita bocir hau kondisa ne bediak tani tafiar katak maromak ne grasa no ne bensa sempre hamutu koita hautu. Malu sira agora the down how di luar rumah iha liur. Oin hau hanoin atu halo video idene iha liur iha taman rumah par depois ita bocira mas bele hare. May bet tambah barulho hamos dut ka halos seda makne ga barulho los entang ikus may haonin katak hau halo video dene ha karetalaran det hau hing hela haone kolega ida babelan sida mai det tentang hau aproveita tu halo video dane ya oportunidad ini yang hawa karakatu kuliah kona ba oinsa ita moderador bele halo resumo rumah ne bediak Laos 100% dia close, maybe minimu ya 50-75% ita bela halo resumo rumah ne bediak, wan hira ita sai moderador. Ita tu atene kata ko hira ita sai moderador ne lah fasil, atu halo resumo ne bediak tambah ita tu atene kata orador sirane mai honi karakteristiku ne bemak diferente. Iha orador balung ne bemak siranya apresentação sistematiku tebes. May bemo si orador balung ne bemak halo hita stress tambah sira lompat-lompat dan sa haksuit bahaksuit mayor sida koledane nia hahu makidane be nia klaran makidane be nia ikus makidane be mo si taras katebe satu bela akompanya. Então itam sa moderador ne dalam rumah difícil may be saya na moderador itai haknar importante ida atu bele halo resumo ne hodiak. Então tu irmai hawa karakatu fahe buat balun nebe mak bele tulung ita bot sira incluimos tulung hau wen satu ita bele halo resumo nebe dia ko hira ita sai orador ita sai moderador iha evento rumah ne duni iha ne primeiro liu mak ita precisa domina tópico domina tópico significa kata molo kita tu sai moderador wen hira ema foknari dan ema ita no tau na katak mais ou menos tópico idane orador se kuliah konaba idane 50% ita precisa hatenona konaba buat nebe mak orador ida se apresenta tambah idane mak kita hutu hatena katak iha haune video seluk nebe hau kuliah neba konaba onsa sai moderador nebe diak ihane ba hatete ona katak minimal emane hatene kona ba topiku ne bemak ematu kole exemplo ema bahas kona ba saúde pública nia saúde pública kona ba sede exemplo kona ba pembuangan sampah, pengolahan limbah minimal emane bemak sai moderador ni ihana conhecimento naton kona ba topik widan tambah nema kihane primeiro liu mak moderador tenki domina na kanat hatene naton kona ba topik kune bemak orador se apresenta segundo importante liu ba moderador ida mak moderador ida tenki acompaña no atenção didiak apresentação materia orador nian. Wen hiri ita sai moderador dalam rumah ita hanoin katak tambah hau hatena sekitar ya 50% nolane bihau santai-santai de klabele tambah ita tenki atenção atunune ita bele halo apontamento ka ita halo resumo ne bemak bazea ba buat ne bemak orador kuliah laos bazea ba buat ne bemak kita hakara kuliah tambah idanemak ita precisa acompanha no atenção di dia ka apresentação materia orador nian wen hira ita sai moderador idane importante tebes atu moderador ida halo terceiro ita precisa aponta ka haker ke explicação ka parte importante sira nebe orador kuliah sai exemplo orador apresenta kona ba organização rumah ita atenção buat ne bemak sai hanesang importante atu ita precisa aponta mak exemplo kona ba
Saida makni hato kona ba avisão organização nian, missão organização nian, atividade saida mak organização ne atu halo, tarzetu ne bemak organização idene hakarakatu cobre, depois programa saida detmak organização idene atu halal. Nah, idane makanesang chave importante sira nebema kita precisa aponta. E exemplo seluk mak exemplo orador ne apresenta materia Roma kona ba hanesang ciência Roma. Então ita precisa atenção mak buat nebe importante ita aponta mak kona ba definição husi ciência ka materia idane. Kemudian ita must precisa atenção hodi aponta makona ba objetivo husi ita estuda ka aprende matéria sirane, depois finalidade husi matéria ne saída. Nah, idane sai hanesan chave importante idane be ita precisa hakerek. E depois se ha parte selu exemplo parte saudi niang exemplo ema bahalo apresentação rumah kona ba moras. Exemplo hanesan de lauk ne kona ba covid, o exemplo kona ba malaria, o exemplo kona ba limbah rumah tangga, o exemplo kona ba sanitasi dan air bersih. Nah, itu precisa atenção ma kona ba automaticamente nia definição é importante. Segundo, se kuliah kona ba moras rumah, ita precisa atenção mus bebain orador sira hatol kona ba pengertian husi moras ne, ke definisi husi moras ne, depois gejala dan tanda, e depois kona ba nya cara penularan, masa inkubasi, tindakan pertama wanhira emahetan moras ne karikatu halo saida, oinsa ema halo prevenção, depois oinsa ema tu bele hetan tulun wanhira sira hetan una moras sidane. Nah, hirak ne hotu tama iha parte chave importante. Tamba maluk sira balung husu hau dan mana difícil ma oinsa tu ita bele halo resumo chave importante. Nah, idene ma kohen hau hato teona. E depois tuir falimai bahdalahat kadahatnya mak ita tahu sinal iha parte hirak nebe ita ponta nune fasil atu ita bele fosai hanesang wohin bot nebe mak hau kuliah ona iha parte tolu ita precisa aponta sa tau tanda lingkar katau tanda rumah nebe bele ha fasilita wangira ita tu lesai kona ba resumo chave importante dane. E depois 5 kaikus liu mak resumo chave importante ne tem que baseia babuat nebe orador kuliah. Nah, dalam rumah ita kondo hatene ona hantong ita ladun atenção depois orsida kondo ita hakerek ita uja fali buat nebe mak tuir ita ne pensamento ka ita ini hanoin idene lalose tamba tuir haunia experiencia hau pernah halo idane no hau hetan kritika no ikus mai hau consciente kata lolos hau bele halo tamba laos hau mak orador hau moderador antang ikus mai hau aprende e wahira iha apresentação sira hau esforço makas para atu aponta liafon sira husi orador maski hau atene mai be hau tem que aponta buat nebe mak orador kuliah. Tambah ita hotu precisa tahu heitani hanoin kata ke ema sira nebe mak mai participa iha seminar ka iha workshop ka iha encontro ka iha aktividade rumah nebe mak kita modera ema hirak ne laos ema nebe hatene barak lima matene liu balu menguasai keras materi nebe ema hato ema ne daya tangka balung diak tebes antang menghira ita halo resumo nebe mak la baseia ba moderador ba orador ninia lefuang antang idene prejudica ema ni respect ba italaiha ou mihis tambah idene atu moderador idene ita bele continua no ita bele aprende diaklutan ita precisa atu tahu atenção ba parte 5 ohin.
hawa karakatu halo resumo badak det katak atus bele halo shabi atu bele halo shabi importante kona ba buat nebema que ma apresenta primeiro que tahaluha ita tem que dominar tópico antes, segundo ita acompanha no atenção de dia que apresentação matéria oradornya, depois terceiro aponta que quer explicação que parte importante sira nebe orador kuliah sai. Exemplo apresenta kona ba organização rumah kari, ita atenção kona ba visão misal atividade terjeito husi programa idene ka organização idene yang. Depois exemplo selu kan sa apresenta matéria rumah kari, ka atenção ba a definição, objetivo, depois finalidade. Se kuliah kona ba moras rumah kari kita haluha aponta kata atenção ni definição moras, depois tempo incubação, no insada, itu insa prevene, depois o insa ita halo tratamento dahulu, depois o insa ita bahalo simu tratamento e centro saúde que é facilidade saúde. Depois badalahatnya labele haluha tau sinal he parte hirak nebema kita aponta, atunone ha facilita wen hira ita fosai resumo chave importante dene baiha audiência. Depois ba ikus liu mak labele haluha resumo sabe importante ne tem que baseia ba buat nebe mak orador kuliah. Hawa ini dede mak hawa karakato baita bot sira hawa espera katak hawnya sharing idane ka hawnya materi idane bele tulung ita bot sira tu bele sai moderador nebe dia tutan. Obrigada barak ita saya sormal fali ha hawnya video tu mai. Lorun dia. Ciao.